Nyuma yuko ku munsi w'ejo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje ko zafashe ubwato bwa Iran zibufatiye hafi y'umuhora wa Hormuz ni mu kigobe cya Oman ahagenzurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubu. Umutwe w'abarwanyi b'abahuti watangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gusubira inyuma zikavaho zafashe, bitaba ibyo uyu mutwe nawo w'abahuti ugafunga undi muhora wa kabiri witwa Bab el-Mandeb Strait. Uyu ni umuhora ufatiye runini ubucuruzi by'umwihariko ubukorwa hagati ya Afrika n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Igihugu cya Iran ni igihugu cyubatse systeme za gisirikare hanze yacyo binyuze mu gushinga imitwe yitwara gisirikare bakayiha ubufasha, iyi nayo ikabafasha guhashya umwanzi mu gihe bibaye ngombwa. Gusa uyu mutwe w'abahuti wo ntabwo ari uko bimeze. Uyu mutwe ntabwo washinzwe n'igihugu cya Iran gusa, ahubwo bafitanye imikoranire myiza hagati yabo by'umwihariko mu bya gisirikare. Ese abahuti ni bantu ki? Umubano wabo na Iran watangiye ute? Ije nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Mu gutangira ikiganiro cyacu reka tubanze turebere hamwe uyu muhora wa Bab el-Mandeb Strait ni muhora ki? Uyu ni umuhora uhuza inyanja itukura ukayihuza n'ikigobe cya Aden. Inyanja itukura iri mu majyaruguru y'uyu muhora, naho iki kigobe kikaba mu majyepfo y'uyu muhora. Iyo uvuye mu nyanja itukura ukanyura muri uyu muhora ukinjira mu kigobe cya Aden, iyi niyo nzira ihita ikuganisha mu nyanja ngari. Niyo mpamvu iyi ari inzira ikoreshwa cyane n'amato mu by'ubucuruzi. Uyu muhora ukaba uhuza ibihugu nka Yemen, aha ni ku ruhande rw'Abarabu, ndetse n'ibihugu nka Djibouti na Eritrea, aha ni ku ruhande rwa Afrika. Mu yandi magambo, uyu ni umuryango ufunguye n'amarembo magari ku ngendo zijya mu burasirazuba bwo hagati bw'isi. Tugaruke gato kuri uyu mutwe w'abahuti. Abahuti abenshi bawita Ansar Allah. Abahuti ukaba ari umutwe wa politike kandi witwara gisirikare, ariko ahanini unashingiye ku mahame y'idini. Uyu mutwe washingiwe muri Yemen, ukaba ari naho ukorera kugeza ubu. Mu myaka y'igihumbi 1990 mu majyaruguru y'igihugu cya Yemen niho uyu mutwe watangiriye, utangirira mu gace kitwa Sada. Iri zina ry'abahuti, uyu mutwe ukaba urikomora ku washinze uyu mutwe witwaga Hussein Badreddin al-Houthi. Uyu niwe washinze uyu mutwe ndetse anayobora ibikorwa byawo byo gutangira guhangana na guverinoma ya Yemen hari mu mwaka wa 2004. Gusa muri uyu mwaka uyu muyobozi wabo yaje kwicwa. Aba bantu tubasobanukirwe kurushaho. Uyu mutwe ushingwa wari ugamije iki? Abahuti bashinga uyu mutwe bashakaga gushinga umutwe ukomeye wa politike kandi witwara gisirikare, umutwe wigenga nubwo uri ku butaka bwa Yemen. Ikindi kandi ukaba ari umutwe wagombaga kurwanya imiyoborere cyangwa se guverinoma ubutegetsi bwariho muri Yemen bavugaga ko butabayobora uko babyifuza. Ikindi kwari ukugira ngo bashinge umutwe ukomeye uzabasha guhangana n'ibihugu byo mu mahanga bishaka kugira ijambo mu gihugu cya Yemen, ibyo bagaragazaga nk'ibyananiye leta guhangana nabyo. Uyu mutwe nituvuga gutya ntumve nk'umutwe uciriritse, ni umutwe wamaze kwiyubaka mu bya gisirikare, ufite intwaro zigendanye n'ikoranabuhanga ry'uyu munsi mu mirwano y'uyu munsi. Bafite intwaro zo mu bwoko bwa ballistic missiles n'amadrones, ndetse bakaba baragiye banagaba ibitero ku bihugu nka Arabia Saudite ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uyu mutwe ugenzura igice kinini cyo mu majyaruguru ya Yemen ndetse kiganjemo n'ibice bituwe cyane. Iki gikorwa batangaje cyo guteza akavuyo mu mazi, mu nzira yo mu mazi, ntabwo ari ubwa mbere baba babikoze kuko basanzwe babimenyereye. Hagati y'umwaka wa 2023 n'umwaka wa 2026 abahuti bagiye bakora ibikorwa nk'ibi by'umwihariko mu nyanja itukura, aho babaga bibasira amata yari yo yose yabaga afitanye isano n'igihugu cya Israel. Iki gihugu cya Israel kuri ubu kikaba ari igihugu kirebana y'ingwe n'uyu mutwe, aho Israel iwufata nk'ikibazo ku mutekano wayo, uyu mutwe nawo ugafata Israel nk'umwanzi wabo. Ibi bikorwa byo guteza akavuyo mu nyanja itukura babikorera amato ya Israel, iyo babikora baba berekana ko bariho barwanirira abanyapalestine bo muri Gaza. Ibi bakaba bakunze kubikora cyane iyo Israel iri mu bibazo na Palestine. Hirya no hino abantu bakunda kwibaza niba abahuti ari umutwe w'iterabwoba. Ibi bigenda bifata inyito bitewe n'igihugu ndetse bitewe n'ubuyobozi buriho. Urugero nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihe kimwe biswe umutwe w'iterabwoba, ikindi gihe bakabakuraho iyi nyito. Ibi byose bikagenda bihindagurika bitewe n'ubuyobozi buriho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mutwe w'abahuti uhuriye ku kina Iran gituma ufata umwanzuro nawo wo kwijugunya mu bibazo nk'ibi byamaze kuremerera isi, bakabikora ngo batabare Iran. Uyu mutwe nk'uko nabikubwiye haruguru utandukanye n'indi mitwe yose byagiye bigaragazwa ko yashinzwe na Iran ndetse ikaba ari nayo iyifasha, kuko uyu mutwe ntabwo ari Iran yawushinze, ahubwo uyu mutwe na Iran bafitanye imikoranire ikomeye by'umwihariko yibanda mu gisirikare. Iran
Iran ibaha ubufasha mu bya gisirikare, intwaro, imyitozo, kubahugura ku by'ubutasi, ndetse kandi uyu mutwe ibi byose ukaba ubikora ari umutwe wigenga udakoreshwa utanashinzwe na Iran. Uyu mutwe utangira gushingwa ntabwo wakoranaga n'igihugu cya Iran, watangiye ari umutwe wishakisha ucyoroheje nk'indi yose igitangira. Bigeze mu mwaka wa 2009 ubwo havukaga ibibazo bikomeye hagati y'uyu mutwe ndetse na guverinoma ya Yemen, nibwo Iran yatangiye kugenda ibiyegereza buhoro buhoro. Uyu mubano urakura ndetse uriyongera cyane bigeze mu mwaka wa 2014 ubwo abahuti bafataga umurwa mukuru Sana w'igihugu cya Yemen. Umubano wabo warakomeye ndetse ukomeza kwiyongera umunsi ku wundi. Kuri ubu uyu mutwe Iran ikaba wiyegereza nka strategie militaire cyangwa se bumwe mu buryo bwo kwiyongerera imbaraga mu bya gisirikare. Ibi ngibi Iran isanzwe imenyereye kubikora, aho igenda igafata imitwe iri hanze itabarizwa ku butaka bwa Iran, ikabahugura, ikabaha intwaro, ikabubakira ubushobozi. Aha ni mu rwego rw'uko mu gihe Iran yaba ifite umwanzi bahanganye, iyi mitwe nayo yaturuka hirya no hino ikamukubita imutunguye. Ubu buryo kandi ni uburyo bufasha Iran kurwana zimwe mu ntambara bitayishyize mu ntambara yeruye n'ibyo bihugu, igakoresha iyi mitwe, hanyuma iyi mitwe nayo ikabarasira umwanzi. Iki gihe iyo bigenze gutya, igihugu kisanga kiriho kirwana n'abahuti, kikisanga kirwana n'imitwe yindi nka Hezbollah, ariko kidashobora gutangiza intambara yeruye kuri Iran. Mu mitwe yose ikorana n'igihugu cya Iran, abahuti niwo mutwe ufatwa nk'ukomeye kuruta iyindi, ni umufatanyabikorwa mu yandi magambo w'ingenzi w'igihugu cya Iran. Iran ibaha ibikoresho birimo intwaro, aha haba harimo za misile, amadrone, systeme za radari n'ibindi. Ibaha imyitozo, ibaha inama mu bya gisirikare binyuze mu mutwe wa Iran witwa Islamic Revolutionary Guard Corps. Uyu nawe ukaba ari umutwe nk'uko twabibabwiye washinzwe nyuma y'impinduramatwara ya Iran mu 1979. Ikindi kandi ibongerera ubumenyi mu bijyanye n'ubutasi. Ibyo kumenyekana kuko Iran ibaha intwaro byamenyekanye ku mugaragaro mu mwaka wa 2025 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiriraga ubwato bwa Iran bwagaragaraga nk'ubwato busanzwe butwara imizigo. Barabufashe babusaka butaragera ku bahuti muri Yemen. Ubu bwato baje gusangamo amatoni y'intwaro yarapakiwe yerekejwe muri Yemen guhabwa abahuti. Kuri ubu igihugu cya Iran kibaha ubufasha mu by'intwaro neza muri systeme nk'iyagaragajwe ko Ubushinwa bukoresha buha intwaro Iran, kubaha ibice bidateranyije bo bakaziteranyiriza ariko badapakiye imbunda zuzuye n'amamisiri. Abahuti kuri ubu bageze ku rwego rwo kwiteranyiriza intwaro ndetse no kwiyubakira amadrone babikoreye iwabo. Bakora attack drones, izizwi nka kamikaze drones. Izi ni drone z'ubwiyahuzi, ni amadrone bambika ibisasu akagenda kisekura ku ntego cyangwa se aho bayatumye kurasa. Ikindi kandi bikorera n'amadrone bifashisha mu by'ubutasi cyangwa se surveillance drones. Uyu muhora abahuti batangaje ko bagiye gufunga, baramutse bawufunze byaba ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko ku bwikorezi bwo mu mazi bukorwa n'amato aturuka ku mugabane w'Uburayi yerekeza ku mugabane wa Aziya. Mu yandi magambo bivuze ko baramutse bafunze uyu muhora, ibi byahita bituma imizigo yari yikorewe ijyanwe hirya no hino ku isi ikererwa. Ikindi kandi byakoma mu nkokora ubucuruzi bw'ibikoresho bya electronic, ibiryo, amamodoka, amavuta ndetse n'ibindi. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran baracyitana ba mwana mu kutubahiriza amasezerano. Aha banavuga ko aricyo gitumye iyi ntambara itarangira. Reka ngushimire wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro. Kora subscribe niba utarayikora, ibiganiro byacu bijye bikugeraho bigisohoka. Kora like, share na comment. Niba ufite n'ikindi gitekerezo watugezaho ucyandike muri commentaire. Ikiganiro cya none nahangisoreje, nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.